Paramlan dan Abah Kabayan sama-sama naas. Taya manfaatna lah nangap cak-cak mah. Saya pan bayawak, kata Abah Kabayan. Paramlan, gancang antar saya ke Mandala. Bayarannya saya tambah lah. Mangga, jawab Paramlan kepaksa. Pas Abah Kabayan ngalacat kena kendaraan Paramlan, Maacah ngagarawak. Kabayan, bala-balana bayar. Saya tak akan mayar bala-bala panas. Baham saya asarangsak. Cak-cak. Bayar tah bala-bala ka Maacah 8. Paramlan ngagas kendaraan rada nyaan. Balap dah yang gancang parat ka Mandala pan. Pang nama rada was-was karena keayaan malam yang kabarnya sajaba banyak arwah marakayangan, kata mah banyak bangsat kendaraan dan bangsat palangkakan. Pas jajawai saacan sasak santaja apa aya sasak santaja. Nah jalan tarahal Paramlan nyangka ka Abah Kabayan, nyangkana Abah Kabayan dansa. Pantatna ke kanan dan ke lawan kanan. Nyangkana dansa. Lantaran kendaraan karasa rarampayakan kawas dansa. Abah, jangan dansa, Abah. Sayang dansa, Pak. Abah mah kagak paham dansa, apalna patansa Abah mah. Pas sesak santaja, Paramlan nahan kendaraanana, lantas natap dan nyabak kana ban. Alah, mayatak Abah. Nambal ka mana da kagak ada tambal ban malam-malam mah. Naas, kata Abah Kabayan. Sama-sama naas, Bah, jawab Paramlan. Saya naas lantaran ban mayatak. Abah naas lantaran talajak Abah gagal bucak. Keceplos.